ulama lebih paham. Makanya pegat nujuh wate meninggal nyambut tabiin apa urang udip abad kelhe. Nabi sahabat apa aju tabiin urang abad kelhe. Yang tham nujuh hanam dah dua abad ini. Orang tah nikah. Age urang meninggal boh beri boh ju kaparahan. Itu tak tupak hukum untuk terbalik. Ini tinggal berah boh ju. Mangga baca hana semayang boh beri. Akan dengar le ben koh ju. Baiklah. Naton meme Honda kan? Nak bocor segala Honda. Hana nunggu malum segala bocor. Wate bocor Honda nume pak tukang tempe. Yang tempe pupela puban. Ban. Berarti dasar kanaban baru tempe. Nyo kan?